وقن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام داحت يوبلو النبي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سناكد كونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لو ممكن وتروا قداسن وانا ونتحستو تاتيزنا لكم متينا لنا كسام موتاتنا يزمدب مسانا كتصنحو بخبرنا قدمكم نقول لكم امنت امنت كريستنا دما رحوز بعد فاسيكا كنبلاكم ندلي زياده بزعبات ابدامت ابدحراوي بروجرامنا عنقبرينا نايلومي ارستي ازيا قداس ارستي مخنياتو علم ملو تصفى زنبرتلو اقداسي ኣብ ግዜ ኩናትን ኣብ ግዜ ከቢድ ቁጠባዊ ቀልውላወን ዝግበር ዝነበረ ፈተነ ዝርርብ ናበይ ገፁ ከም ዝኸደ ክንርክብ ፍትን ኢና ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ትመሓደር ዘላ ኣሜሪካ ኖ ተጋግየ ኣብ ትሕቲ ቤንያሚን ነተንያሁ ናይ እስራኤል ትመሓደር ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዳ ዲል ንክትገብር ከቢድ ምዃኑ ድማ ሕጂ እውን ደጊሙ ነፂሩ ኣሎ ስለምንታይ ምዃኑ ድማ ክንሪኦ ኢና እስከ ንራዮ what happened here. Bilateral talks between the US, Iran and Pakistan are stretching late into the night in the capital Islamabad. Negotiations now entering a third stage. Well, the Strait of Hormuz remains among the main sticking points. Iran's state media reports the current round is the last opportunity to reach a framework. Well, ahead of the talks, Tehran set preconditions, including the release of billions of dollars in frozen Iranian assets and an end to Israeli attacks on Lebanon. They're also demanding control of the Strait of Hormuz. Tehran's delegation is led by Speaker of Parliament Mohammad Bagher Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. The talks in Islamabad are the highest level negotiations between Washington and Tehran since Iran's Islamic Revolution. انتهينا نسمع زلنا زي زررب أمونغو إيران أمريكان زكاية زنبرة كان مجمريو بزح تثبيت يقبروا نيرو جن أبقى كفار كأقل تثبيت تغيروا نيرو مخنياتو نعسران حدن ساعات أبستفر عليه بسلسة قصات قدام يقص قال يقص سالسة يقص نابلو أب زت السلام بزح فتنتات يقبر نيريو سلزي كون دخون قال نقري متخون زبل تسفاس نيريو بزي تسفاي كون نيرو هجي كم دوت زور الحبريتا كنريو خلنا جن أمريكا نتي أب عودو كوينات نربعان كلتن معالت تواقيع كترغبة زي كعلت عوت أبايت أب ترابيزا كترغبة ببرتع من قدين إيرانوين كتحطومن كتجنانو قومن كم زفتنت أقل يو ريبورت كم زرا هو وننتغوني أبزدي لندحري تبقى سمم عدي غيركم نتوم تزاربتنا نتوم تزاتيتنا إيران بهيوت كم زي تنبرو زبل مفررهون كم زنبرة زقلت حبري تاريخ اللغز مالتي نتوم إيران تزاتيتسي دحري حد قطع زي تقبرو خينكم نسحاتكم بسلام كتنبرو يكونكم أنا بقول لكم مستدراكم من قلز مسل مفرره كم زنبرة وين أبقى صحف عم بيبلغ مالتي سلازي كم نريزة لنا الزي نيغوسيشنز كايت كلون كالو تهدرا فتنا غيرهم أمريكا انتهي تفتنون كريكمي بحق جن زقرم كنتاتنا نرزالنا أمريكا بحق سلام تدلديا انتهي دليا أنا بإيران تخيل زلا نزبل زرباون صبغ يركب دهساس كدلي مع لبنا إذا كينات نخد قبر دي أنا بباكستان إسلام آباد كيدوم نيروم ويس مدنا قرين يروزون كم تقد مخلق أن تكوينات قبرو زنبرو قال كيلاتات كم زولو زنبرو مدنا قرق كم زنبرو ونيبر له مخنياتو اتعداقاتات ستاك ماركت كابيتال ماركت حماق خيس لزجمره زت السلام زبل ود ما نلعل قصو تسفاهي بزنا سلازنا برنتي ماركت كما غير كماني بلاي تقبرو غزياو تعقس تقبرو له غزيه تشمت علامات نعود مسل كم زنا بريم زنا غرزلو بوقع جن تزته بخمي كم سوده تي نتلوغنا امريكا مرحيو كيدو زنا بر جيدي فانس بقلتي ام ميديا متيو قريبو حبيرو له سلازي قمت هيكونان كن بقلتي كمي كم سوده زغلص حبريتالو صبوك خي كم زي كونه زهد مرداتاني يريو مخنياتو دونالد ترامب نساتهم ناتزاربو خلو قصال اب كاميرانا مصه زاربو زنبره مسمعن مكتتالنا قداسيو نابي خي كم زغل نعم كت اندهر تخطات دونالد ترامب تخطاتي الكون انفت بكايو Boards have been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. دونالد ترامب كم زي
እንጅል ዝበለ ስለ ዝኾነ ካብ ዘረቦስ ክትግምት ትኽእል ኢኻ كل جينا تزاربه بتخين حراي لهم تسمعون دي ما يتسمعون نحنا سعرنا لنا هنا نحنا نسعر بزي قد نسوم تاكل اليوم نحنا نسعر اذا زرباز ملكت نايتي ابتد زت زلام زقبر زنبره حبريتاي مصوص لزنبره سلازي انتاي نتي ماركتس نتزبي يدال وين يرو اتزدل يزلو ابايتا سلازي رخبو بكوينات سلازي رخبو حجبت اولاك رخبو يزفتن زلو سلازي نعوك قبر انتاي ليفرج الله وي انتاي تقبلتنا الله وي انتاي حايل له وندحريل كادما كلتي زلوم تقبلتنا تتقيمهم لي مابتي كوينات وتصي تايمصن اجي قال سبالو انتاي خا جورجو قلنا ايران نا امريكا عود زي راي كاسخا زخلني ايران بزح بوتات دبديبان اعنيات لان كلاس كمي غيركا خم تبلي لهم انا كوي اي كاتعكم يلخون اتمكم تبلو ايران ابزح بوتا بكبي دبديبو مالو I agree with you. أتي مدبداب قنا يكون أن تعود كنا صغيرة. استراتيجيكاوي عقمي من على لون تحريرك استراتيجيكاو بوتا أنت يكتب لك استراتيجيكاو بوتا وشمت حرموزيو. وشمت حرموز أبتحتو كتصر من على لويو. أمريكا كونا بإسلام آباد نا باكستان كيدا زلا مس إيران سلام سلز دليتا يكونتن. غورورو نايتي نقدس لتعاصوه بحيل دما كنت كفتو سلزي كالتي أنتم زي تردعكم ويونتم فريدكم كردعكم زي دليه اذنكم دقيفنا خنسمعكم امريكا مس ايران كتزرارب دلي سلازلو هيكونت ايران كل زدلي وخن قبرلكم نابلتو يا غريفا كينا جميرا تزي نتنياو كينات يزدلي سبب هيكون زدلي ديل هيكون زدلي سلو نتنياو كينات يزدلي اذا كينات زدما امريكاوያን ابزو وانز كل امريكا زردادالو اسرائيل نتنياو دفيزتهم كيناتي نزي عنجال حبيل حبابيلو هيرونا عالم كتكونيغا نخمني نتوم كلهم مرحتنا ايران كم تقتل كجبركاينا شمكا اب امريد يكون في سماي كصحافي لهم بقولوا حبابيلهم كميز نبر بريزنتات كل زيكم مزبلوهم نو يمزبلو نيرم يلهم እዚ ግን عنجال ስለዝኾነ እወይሉ by the way ኣነሲ ዶናልድ ትራምፕ ነተንያሁ ኣታሊልዎ ኢለ ይነግረኩም ነይረ that's not true ኣያታለሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ካርማ ድሌት ነይርዎ ዝብል ዘረባው ነይሩ ንሱ እንቁና ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ is a creation of AIPAC ኢሎሞ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ንሱ ደይኮነ ኣቡ ንባዕሉ ናይ እስራኤል ቁፅፅር ዝነበረ እዩ ስለዚ ሎሚ ይኮነን ኣብዚ ፖለቲካ ምስ መፀ ይኮነን ናይ እስራኤል ማሕዛ ክኸውን ጀሚሩ ካብ መጀመሪኡ እስራኤላውያን ቢልዮነራት ኣብ ሂወቱ ዝኣተውን ቁጠባናቱ ኩሉ ግዜ ምስኦም ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ጀነራል ዝገብሮ ዘሎ ነቶም ማጋ ናቱ ደገፍቲ ነቶም ንዑ ኮምፕሊትሊ ዘታለሎም ሰባት ደኣ ያሽክዕዎ እምበር ንሱ ካብዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ወፃኢ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ከምዚ ከይቀትልዎ ኣፈራሪሆም ኣይኮነን ኖ ኩሉ ተሃብቱ ኣብኡ ዝምርኳስ እዩ እስራኤላውያን ዚሮ ክመልስዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ትካል ናቱ ሪል ስቴት ካምፓኒ ሪል ስቴት ድማ ባንክታት የድልዩኻ ተዲኹን ፋይናንሲንግ የድልየካ ስለዚ መሸንቆቓ ናቱ ኩሉ ኣብ ኢዶም እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ that's why ነቶም ማጋ ይጠሊምዎም ኣሽክዕዎም ዳ እምበር ንሱ ከምዚ ሕጂ ገዲዱ ነተንያሁ ዓሚፁ ዘግብሮ ዘሎ ኣይኮነን ንሱ ካልእ ኣማራፂ ኣይፈልጥን እዩ ነዚ ንክገብር እዮም ኣምፂኦሞ ነዚ ካ ምስክርነት ክበኩም እየ that means ነዚ መፅእ 3 ዓመት ወላ እውን ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ክብለኩም እስራኤል ትደልዮ ክገብር there is no other way እስራኤል ኣብ ቀረብ ኣፍሪካ ትደልዮ ነገር እንተሎ ኮይኑ ሕማቅ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኖም ክኸውን እዩ እዚኣ ካብ ሕጂ ፅቡቅ ጌራ ክትበርሃልና ክትክእል ኣለዋ I know I'm sorry ኣብ ግዜ ኩናት እየ ዝነግረኩም ዘሎ but this is going to happen እዚ ሰብ እዚ ነዚ ዝርርብ ሕጂ ትርእይዎ ፀናሕኩም ኣብዚ እንታይ እስከኢሎም ነይሮም መስለኩም ኣብዚ ዝርርብ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ደሓን ደረጃ በፂሖም ነይሮም ኢሎም ኣብ መንጎ ግን ነተንያሁ ደው ኢሉሎም ኢሎም ነተንያሁ ደው ኢሉ ነቲ ጄዲ ቫንስ ረኺብዎ and then everything has changed ኢሎም ኣገ ሃገር ካብ እስራኤል እትመሓደር ክበሃል ከሎ ዋዛ ኣይኮነ ወላ ፅንፅዋ ኣይኮነ ኣሜሪካ ረብሓናታ ምስ ኢራን ክትፈትሕ ትኽእል እያ ሽግራ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግር ዘሎ ነተንያሁ እዩ ነተንያሁ really wants war ኣብዚ እውን ባዕሉ ኣኪድዎ ነይሩ እዩ እንታይ ኢሉ ነዚ ኩናት ብኸመይ ከም ዝጀመሮ ነተንያሁ ድሓነቶ ኩሉ ግዜ ተሓቂ ዝነግር משום שידענו מה מוטל על הכף. אבל אם הייתי אומר לכם לפני שנה שהטייסים והטייסות שלנו יטוסו באיראן, מי היה מאמין?
ואם הייתי אומר לכם לפני שנה, שארצות הברית של אמריקה, המעצמה החזקה בעולם, תילחם לצידנו. ቅድሚ ዓመት ንኣሜሪካ ሒዝና ምሳና ኮይና ንኢራን ኣብ ምድብዳብ ኣብ ጎንና ተሰሊፋ ክትገብር እያ ነቲ ኩናት ጀሚርና ንኣሜሪካ ኣብ ጎንና ከም ትስለፍ ክንገብራ ኢና እንተዝብለኩም ስመን መኣመነኒ ይብሎም ኣሎ ዝገርም እኮ እዩ ስለዚ ነቲ ኩናት በዓልና ጀሚርና ንኣሜሪካ ድማ ኣብ ጎንና ኮይና ከም ትዋጋዕ ጌርናያ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ይወስኑ ኢሎም ነቶም ናይ ተረፍ ናይቲ ማጋ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዝወሰኖ መራሒ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ናይ እስራኤል መራሒ ድማ ምፅ ኢሉ ነዚ ኩናት ዝበዓልና ኢና ጀሚርናዮ ኣብ ጎንና ኮይኑ ከም ዝዋጋዕ ድማ ጌርናዮ ስለዚ ኣገይን ነተንያሁ ክንደይ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝቐተለ እዩ ብጥኢት ብለኩም ኣለኹ ፖለቲካዊ ክሪየር ናቶም ዲስትሮይ ዝገበረ ንጆ ባይደን እኮ ዲስትሮይ ገይርዎ ንጆ ባይደን መሬት ዘፅበጦ ካልኣይ ተርም ክረክብ ዕድል መረኸበ ነይሩ ምስቲ ኩሉ ዓሪጉ ከሎ ካልኣይ ግዜ እውን ከመሓደር ምኻለ ነይሩ ዝቐተሎ ግን ነተንያሁ እዩ ብኸመይ ኣብ ቀዛ ነቲ ኣብ ቀዛ ዝግበር ዝነበረ ህልቂት ትሚኢሉ ከም ዝርን ከም ዘተባብዕን ብረት ከም ዝህብን ገይርዎ እቶም ህዝቢ ድማ ክዒቦሞ ፈንፊኖሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕጂ ከማ ገይሩ ይቐትሎ ኣሎ ኩሉ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ናይ ነተንያሁ ንኸጣቅዕን ንኽሕግዝን ይገብሮ ስለ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክመንዎን ክፍንፍኖን እዩ ባት there is another dimension ኣብዚ ቀደም ነቲ ፕሬዚደንት እስራኤል ዝቐትል ነይሩ ሎሚ ግን ነቲ ዝምድና ናይ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ጠቕላላ እቲ መንእሰይ ተፀይንዎ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ መውደተ ደረጃ ናይ ሕርቃን እዮም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ እዚ ከብቅዕ ከም ዝኽእል ምርኣይ ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ መጀመርያ እቲ ዝርርብ እናተኻየደ ከሎ እንታይ ገይሮም እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝርርብ እናተኻየደ ከሎ ወታደራዊ ፈተነ ገይሮም ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፈተነ So it is a big day in the U.S.-Iran war with elements from both countries meeting in Pakistan right now, trying to hash out some sort of negotiated settlement. Meanwhile, we just got a report that the first U.S. Navy warship pushed their way through the Strait of Hormuz without coordination or permission from the IRGC. This was a show of force, a freedom of navigation maneuver, the first since the war began about, 5-6 weeks ago at this point. And looking at this, Iran is saying that's not at all what happened. Iran, for their part, says they actually threatened the U.S. and the vessel turned back. እንታይ ይብሉና ኣሎ መሲልኩም እዚያ መርከብ ትሪእዋ ዘለኹም ዲስትሮየር እያ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ መርከብ እያ እዛ መርከብ እዚኣ እቲ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ንፓኪስታን እናኸደ ከሎ ናይ ኢራን ድማ ፓኪስታን መፅኡ ከሎ ኣብኡ እናተራኸቡ ከለዉ ናብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝበሃል ልሒኻ ክትመፅእ ፈቲና ማለት እዩ እጂ ናብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ማለት እዩ ተፀጊዓ ክትመፅእ ፈቲና እቲ ዕላማ ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ንዝብል ድማ ሓደ እቶም ኢራናውያን ከም ዝረኣዩዋ ተሓቢኣ ትኸይድ ነይራ ኣብ ልዕሊ ኣብ ድሕሪ ካልኦት መራኽብቲ እናተሓበት ትቐርብ ነይራ ካልኣይ ድማ ንኢራን ክንዲ ምንታይ ዓቕሚ ኣለዎም ወይ እውን ክንዲ ምንታይ ኣብዚ ዘተሰላም እቲ ዘተሰላም ንኸይፈርስ ክፅመሙ ይኽእሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንዝርብ ክነካይዱ ሓሲብና ዘለና ንኢራን ክንዲ ምንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ብካልእ ዘራርባ ንሕና ክንፍትኖም ኢና እዛ መርከብ ናይ ኩናት ብኡ ክትሓልፍ ከላ ስቕ ኢሎም ተርእዮም እሞ እቲ ዝርርብ ኣገዳሲ ንዓታቶም ማለት እዩ እንተዘየለ መጠንቀቕታ ክቡና ፈቲኖ ወይ ገለ ግን ኪላታት ዝብልዎ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ እንታይ ሓሲቦም ካልእ ኣርስቲ እዩ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ፈንጂ ኣብቲ መንገዲ ተቐቢሩ ዘሎ ንክትድህስስን ንክትርእን እያ ነቲ መንገዲ ድማ ንክትፀርግ እያ ከይዳ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ዘረባ ክብድ ዝበለ ክትኣምኖ ብዝዋን ዝኾነ እዛ መርከብ እዚኣ ኣብ ገለ ክፋል ምስ በፅሐት ፓኪስታን ፍርቂ ሰዓት ይብናኩም ኣለና ካብታ ቦታ ተፀርጊፋ እንተተመሊሳ ፅቡቕ እንተዘየለ ሓመዳ ንላዕሊ ክንገብራ ኢና ባይ ዘ ወይ ጠፍኡ ዝበልዎ ኔይቪ ናይ ኢራን ደምሲስና ኢና ዝብልዎ ዝነበሩ ኔይቪ ናይ ኢራን እንታይ ኢሉ ኣብ ክሩዝ ሚሳይል ናትና ሎክ ጌርና ኣለና ብካልእ ዘራርባ ኣብ ቴንሽናት እያ ኣላ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ካብቲ ቦታ እንተዘይ ተፀርጊፋ ክንውላዕ ኢና ቃልቃል ክነብላ ኢና ምስ በልዎም ኣሜሪካ ጥውይ ኣቢሎም መርከቦም ንድሕሪት ሃርባ ክገብሩ ተራእዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይም ፈቲኖም ኢራን መን ፀብለልትነት ኣሎ መን ሓይሊ ኣለዎ መን ዓቕሚ ኣለዎ ከርእዩ እዮም ፈቲኖም እንዳ ኢራን ድማ ፅቡቅ ጌራ ርያቶም ሸፈፍ ኢሎም ጎሲሞማ ናብታ ንድሕሪት ገጾም ሃርባ ገይሮም ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣገን ኢራን But first things first here, for anybody that finds these videos or this information valuable, the best way to support the channel is over on Substack, and it's free. Substack has ad-free, sponsor-free videos, so it's these
chat. Now, the only thing we're charging for on Substack, and go back and forth with the community, more information, more detailed info, Brock Ravid of Axios, where he says several U.S. Navy ships crossed the Strait of Hormuz on Saturday. They say the move was not coordinated with Iran. It's the first time this has happened since the beginning of the war. Let's pull up a map. كم تريوا زلهم إذا حدا كابتي أكسيوس بلو أنا إسرائيلاوي مس إسرائيل ركب زلوا يبزح مستيرا حبريتا دوت زباليو التكوينات كنا واحد ما بزح جزية زغسكسيو several U.S. Navy ships across the Strait of Hormuz on Saturday and U.S. officials say سلازي several بزحت مراقب كويناتنا أمريكا بتوش متحرمس كم زحلة فيهم زنقرز له the move was not coordinated with Iran إزغام إيران كي تزرع بوز قبر ويم it's the first time this happened since the beginning سلازي بزي فقدنا إيران كي تزرع بو حيل بحرنا أمريكا تحيسون بحيلو كم زحلة فيه زنقرز له نا إيران ميديا جن this حسيوم ينبقى بيلهم تهديد كقبر فتينهم يميلهم التهديد ناتهم دما حزب أمريكا ما نبي والله it's just On up here to the north, we've got the Persian Gulf, this body of water sticking up to the northwest. The Strait of Hormuz is this narrow stretch here. So this is the, very easily contested by Iran that sits around the entirety of the northeast and west of this strait. So to try to quote Sal from what's going on in shipping, I want to say the lane is around 21 miles wide that ships can move through, very easily covered by Iranian drones. So this has been right now drones. Also maybe mines. There was a report that Iran put some mines out here. بعد كم تري وزلهم زبوتازي توشمت حرمز عبزوانزي أمريكا يقولون جل حجرات معرب international water يناي كله سبيو ما نمسب دما كوكو عصرية بلون بلا بلا يمزبلو قد حكي بحقنا بحر دما international law of the sea كم زبلوجن إذا بحر زي قطين بحريو سلزي بتحقنا بحري عب منجو عمان إيران زودق بحريو international water كوناي كلني سلزي እዚ ድማ ኢራንን ዑማንን ተረዳድዮም እዮም ክቋፀርዎ ዝኽእሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ዓለም ክሳብ ሕጂ ኢራን ትጥቀም ኣይነበረትን ከምኡ ዑማንን ከምኡ ይጥቀሙ ይነበሩ ግን ተኾነ እዚ ቦታ እዚ ናይተን ክልተን ሃገራት እዩ and that is going to entail እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ባቤል መንደብ ተመሊሱ እውን እቲ ባሕርቲ ኢንተርናሽናል ዋተር ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክሓልፈሉ ወይ ድሌቱ ክገብረሉ ዝኽእል እንዳይኮነ ናይተን ሃገራት ባሕሪ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢራንን ዑማንን ታሪፍ ተጀሚሮም you can expect somewhere else كم عينة تاكتيك كمتسا كم زغل من البات نحجو كنبلاين نخلينا لكن اب لونج تيرم إذا نجرزي كم دي بيت قتل كم زغل إيران لما أتر بلا زبوتازي ناتنايو ما نمسد ما خوك عصر يكلني أين فكد النا دما يلو مالو اتزبلو وزلو دما ترى زربات يكونس ولا اتزررب كبرز تحاسيب إذا نبري زيرو يخون ولا يفشل we don't care إذا نجرزي جدا نحنا كسلتنا خلالو نحنا نزي وش متحرموز ناتنايو يعني أنا نقاصره بنادنا فقد ما يتخيل يبللو أزت حدايو أتكالي دما نيران تنيكولر ناتهم تقلال نكركبو سقط قبريهم زفتنا نيرهم نعون انتقانه أجاباب غيرهم يمكركبو زغلوا مر أب كبيت كوينات كلو حجي كجبار زغلنا غير لن so what happened at the negotiations كان اسمعيو The U.S. Vice President is due to speak soon. To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We've been at it now for انتايم زبلو زلو مجمريا ان باكستان نتي زررب زكادتن زانقلتن عبك كبري يا رقيبه باكستان حق نوزرا عبك كبري انداويان كتصلوا اليوم دليوم زلو كان اسلا زلو باكستان لك كم زي ارترا عب نجر كتركب كلا اثيوبيان كغرعون كشنو زدليو لك هنداويان دما كتصلوا اليوم دليوم زلو تزعبي سبوت لايت تزعبي كوينات ابز غزينا زلو باكستان كشمغلو مقالا غنو دما ما قرت كبكم سلو زلو امارات ابتي كم تعذبتي زنبرا اي تعدمتن كتصلل دلي على امارات نبعلا السعوديان قطرن عديما باكستان امارات عدمتان امارات كعبد اليوم الله مغنياتا كم زي عينت عابي ايفنت تشاينا تعديمو منيرم روسيا تعديمو منيرم تعذبتو قينو مالتي سعوديا قطر تعديمو منيرم امارات كنا يتعدمتن كتعبد دلي على مالتي نافت زرباك ملس زي قداي زي معواتو تزررب فردي اب قداس نجر كبصح زي ما قالوا
بسنت باكستان يكون باكستان كل زكالا غيرا يلو مسكانا كبرن باكستان يبالو for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝርርብ ንነዊሕ ሰዓታት ተፈቲኑ ብብዙሕ መንገዲ ናትና ቀይሕ መስመራትን ናትና ጠለባትን ድሌታትን ኣነፂርና ነጊርናዮም ከምቲ ንሕና እንደልዮ ክኸዱ ይከኣሉን ነቲ ንሕና እንደልዮ ከተግብሩ ይከኣሉን ብሓቂ ሕማቕ ዜና ንኢራን ሕማቕ ዜና ኢና ኣና ግን ኖርማል ነገር እዩ ስለዚ ኢራን እያ ዝያዳ ትጉዳእ ኣብዚ ይብል ኣሎ ውልቲ መን እዩ ዝጉዳእ መን እዩ ክጉዳእ ዝኽእል መን እዩ ክሕምሞ ዝኽእል ተቓንዛ ምንመን እዩ ቀንዲ ከበላሽዎ ዝኽእል ኢራን ኦልሬዲ እቲ ዳሜጅ ኦልሬዲ ሃፐንድ ኢራን እቲ ክሳራ ኦልሬዲ በፅሒ እዩ ባይ ደ ወይ ገለ ሰብ ኣሎ ኢራን እንታይ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ገለገለ ዝብል ኢራን እቲ ዳሜጅ በፅሕዎም እዩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ወሪድዎም ዘሎ ክሳራ ብኸመይ ይትክእዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኔጎሲዬሽንስ ናይቲ ኬላ ቶል ሲስተም ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸውን ዝደልይዎ ዘለዉ ካሕሳ ናይቲ ወሪድዎም ዘሎ ዕንወት እዩ ስቒልካ ክኽየድ ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ ዝኩሉ ዕንወት ኣውሪዳ እስራኤል ዝኩሉ ዕንወት ኣውሪዳ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ክትወፅያ ትደሊ ዘላ ኢራን ገብሮ ይኩሉን እዮም ካልኣይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኬላ ክንገብረሉ ክንብል ወይ ገለ ነገር ክንገብረሉ ክብሉ ከለዉ ኣሜሪካ ካሕሳ ክትከፍል ዘይትደሊ ሃገር ምዃና ስለ ዝፈልጡ በቲ ኬላ ዝግበር ዘሎ ካሕሳ ክንክፈል ንክእል ኣለና ዝብል ሓሳብ እዮም ኣቕሪቦም ስለዚ ኣሜሪካ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ ነገር ክሰልጠና ይከኣልን ኢራን ድማ ከምቲ ንሕና ኣጥፊናያ ኣንበርኪኽናያ ዝብሎ ዘለና ከምኡ ዘይኮኑ ካብቲ ድሌታት ናቶም ኣብ ኩናት ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ኣብ ጣውላ ክረኽብዎ ዝፈተኑ እውን ክህብዎም ድልውነት ከም ዘይብሎም እዩ ዝገልጽ ዘሎ So ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ወርስ ኔክስት እንድሕር ኢልኩም ኩናት ክጅምር እዩ ኩናት ክቕፅል እዩ ጠጠው ንግዚኡ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እስራኤል እኳ ጠጠው የበለትን ስለዚ እቲ ኩናት ብዝበርትዐ ክቕፅል እዩ ባይ ደ ወይ ናይ እስራኤል ምንጭታት ናይ እስራኤል ደገፍቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለዉ ሓደገኛ ዘረባ ከስምዓኩም እየ and this can happen ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ፅንሂ ኢለ ከስምዓኩም እየ እቲ ኩናት ናበይ ግብፂ ክኸይድ ከም ዝኽእል Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብሎ ኣሎ ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ናይ ሲኤንኤን ምስለና ሓቲትዎ ኤግዛክትሊ ብትክክል ነናይ ነጥብዮም ነፂጎሞ ትብሉ ዘለኹም ኢልዎ እስኪ ቁርብ ንገረና እንታይ ኢኹም ተዘራሪብኩም ንምንታይ እዮም ከዓ ነፂጎሞ ዘለዎ ኢልዎ እቲ ዝምልስ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ድማ እቲ ብፕራይቬት ብሕቡ ብምስጢር ንዘራረበ ዘለና ብግልፂ ክነግሮ ይክእል እኒአ ግን ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ክንረዳድኣሉ ዘይከኣልና ጉዳይ ናይ ኒኩለራዊ ምምዕባል ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናይ ኢራን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ቃል ክኣትውልናን መብፅዓ ክኣትውልናን ኣይከኣሉን ይብል ኣሎ ሕጂ ባዕሎም እታ ዘረባ እንድያ ፋሕ ትብሎም ዘላ ቅድሚ 6-7 ወርሒ ጠቕላላ ኦብሊትሬት ደምሲስናዮ ኢና ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ንሱን ዝፍክሩ ዝነበሩ ዝተደምሰሰ ዳ ከመይ ገይሩ ዝትካእ እንድሕር ኢልካ we don't know ካልኣይ ከም ሕሱም ደብዲብናዮ ና ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ትሕቲ መሬት እዩ ተቐቢሩ ዘሎ ኢሉ ኦኬ እንታይ ዳ ደፍርህ ኣለካ እንድሕር ኢልካ ኣገይን ኩሉ እቲ ዘረባ ካልእ ነገር ይሓቱ ከም ዘለውን እቲ ዝሓትዎ ዘለዎ ብግልፂ ክዛረብሉ ስለ ዘሰክፎም ዘሎ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ትሕቶታት ናይ እስራኤል ድሌታት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓዊሎም ተተዛሪቦሞ ህዝቢ ኣሜሪካ ክበልዖም እዩ ተፀላእነት ናቶም ሰማይ እንዲደይብ ዘሎ ካብቲ ዘለዎ ላዕሊ ክኸይድ እዩ ስለዚ ናብታ ኒኩለር ክፅግዑ ኣለዎም ነዚ ኒኩለር እዚ ንኣፅዋር ከምዘይከውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብተቆፃፀርቲ ኣካል ከነርኢ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ቅድሚ ኩናት ምጅማሮም ነተንያሁ ግን ኩናት መሪፅ ምክንያቱ ናይ ኒኩለር ኣይኮኑ ትሕቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ኒኩለር መሸፈኒ እዮም ዝጥቀሙላ
to tell you the truth بتدقاقامي إيران أبتو قداينا نيوكلر كتسامعون كم تدلي نجيرا but that's not their concern نساتهم زدلي وزلو الرجيم تشنجن هاجر كتبتاتني نتنياهو زدلي زلو مغنياتو نتنياهو سلطان ناتو أمريكا حتى يزلو أب إسرائيل كبيت ساعتي يزلو كوينات رايا سلطان كفا بالوزلو سلازي he wants war كوينات يدلي كوينات كبزح كوينات كصفحفح نتوم علي تاويان نتوم أخررتي نا إسرائيل دما ناي مريت أصفحفيو عبا إسرائيل نمقبار كخلوكم يسي لزبلهم زلو بقى يفسلطان زلو نتو تطون دحريلو دن ناي سلطان ادميو أبقع مالتيو بزخاخ فقادنيا يكون النسو سلازي نتو قداي أمريكا نيكولار دو قلدو دبلو كله الشفاني حكي إسرائيل نتنياهو زدليو زلو حال نقر سلزغونة نعوك تزاربالو دما وردت سلزغونة أبزيا مخنيات زيازولو زلو سلازي ترانسليشن ترقوامي يدليكم تتغيق لن يزارباناتو ماسك جيروم يمزارب Was there a framework on anything, and also did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. حجي كم تري وزلهم انتهى يمزولو زلو مجمريا نابزك المتخلنا بكفوت لبي كنزاتن مفتح كنركبن بريزنت عزيزنا نيرو ويون تمحصيننا نيرو سلازي نابزي ايناي بريزنت زبل زلو بريزنت نا امريكا مالتي ولا تي نا اسرائيل بريزنت نصر كنصرولنا تزغلو صبغ يمانياتو ابزي قدايزي دارغا كل سب اب حدا مرداتا يبصح زلو ندخلو زحلالق زلو نتنياهو مخانو قصيلو انت يبلالو بكفوت لب متينا إيران جنك سبعنا يكالون يبلالو قصيلو دما أبتي مونغو زررب مس دونالد ترامب تراقبن يركون دا يبلو يا بزح وزيان الرهاب نيرنا مسو بزح وزيان زرارب نيرنا مونغونا تزراربنا إنا نفتن نيرنا أما وضعتها جن بخلو ولا المستوى كالوت حلفتي نايتي ناشنال سيكيورتي نا أمريكاون زررب يكاين نيرو سو تهدراويا مرحتوني كبر نيرو بزغوني بخلو فتينا كسلت أي كالن يبلالو سلازي تي زكالنا غيرنا إيران سلازي نصقوا إنا نخيز لنا سلازي بسنك إيراني تقول داي سلت أمزولو زلو نبتير نعم إيران كصقوا كل فتينا إنا يبلو زد ما نبتح ما قينات كخدن تدليومون أفدق خفت لهم زخل كنتات نمفتار زقبر زلوي. Now American are they buying this theory نساتهم زلوهم زلو? No, Americans are not buying it. أمريكان يعملوهم يلون حسوت مخانو بكل من قد فليت أمامي مجمريا أمريكان إذا دونالد ترامب In America, we win. One of the things that's happening. سعرنا زبل زلو حسوتي ولا حتى يسعرنا نتحزلنا نحن سعرنا يا قدايلنا بكل فحيل الناس زلو بخمي كمان كم عريت أفينا ليلو ملو أنت أبزيا كسحكم خلي حدا نايلاكس فيديو غير نيروسي انتي لو لاكس غير مسلكم if I have to show you مسحاق وانا قد أسلا زغونا زياس كسموها. So we've lost. There's nowhere to go. It's checkmate. We can't do the things we think we can. We're tweeting, we're truth socialing, whatever. We're trying to win the war on social media, and we're not even doing that because do you have the Lego thing up? Can you get that Lego video? We're not even winning the shit talking war. We're not even winning that. أبايتاز جبر زلو كوينات ولا حنت لوت يلن ولا حنت عوت يلن بجاك بحصوت أب سوشيال ميديا بصحف بتويتر بترو سوشيال ناي دونالد ترامب جيرنا بصحفت ونكن عوت هاي كالنا ببروباغندا خن عوت هاي كالنا بصرف كن عوت هاي كالنا بكل عوات أبينا ليلهم سلامتكم يبلا لمسيلكم إيرانويان أب سوشيال ميديا نأمريكا سعرهم ما
قال لكم سوشيال ميديا دي تكاتلوا وقت كنت تقول يوم قد حج كريكم إيه كم يجروا من إيران ني أمريكان دونالد ترامب أب سوشيال ميديا بوحد باجت عليهم ديبلهم ولا بقول لهم صرح زلوا إيرانيين كونوا خليهم بس قبروا زلوا I really encourage إيرتراويان نزل تاكتيك زخم كتلو أبزحن جنزبن باجتن ديكونه بالحي أقداس مخانو يعني كل دما أبتخك لنيا متكلتك على استلغة نقط عوات قليلي ولا سوشيال ميديا دومينيت كجبرو now listen إزي حد عبي سألوناي ما جازنا بري بمحر دونالد ترامب زخدو زلو تقطعيو أب كل تسعيرنا يزبل زلو حتى أبن الدمام سيلو مالو Shit talk? You think America would win that? At least. If we're going to win one thing, we're getting bodied by Iranian AI in the war of shit talk. Truly. How embarrassing. We're the country that invented shit talk and we're getting lit up. كم تريوز لهم أبكال قم نجار تدي تعودنا بصرفي بقانق إنجليش نايت صرفي شيت توك مالتنا من هاسن أداخل كم زرابن مصرافن فترتنا تنحنا هنا قانق إنجليش كاسلان تكا أبز خمان إيران كسعرونا خيلهم زي قانقهم أبديد فلتو موسيقات يوم كسعرونا خيلهم تملتيو سمعوا زي سمعكم ماخذ قراميهم. Take a look. Orange Pig, America. زادر في اورنج بيج لا تجمر بيج حسمه دونالد ترامب مالتي بيج حسمه لا تجمر امريكا فيرست الكابان حزب امريكا اب حويتي خايو سمعوا زيا زادر في زيا فليز بلترابيا America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you stole. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran, hear this clear. Your people reached out to us. Yeah, we got the DMs here. If one nation انت يسكيبلو لوبزي تدرفا بكال خصم وتقول يوم اورنج بيج امريكا فرسيل كابا بيلا غير كايوم اسرائيل فرس الاماخا نحنا نزو كينات زنك على سوزا لنا يبلو نزبيرا تراي كنا نك على زلنا انت دا نحزب امريكا كلنا نك على سوزا لنا مغنياتو حزب امريكا ابزي اليوم ابزي واصون ابزي رب حلون كينات كم زاتوي بملختي سدلنا سلو زلو ابغوننا يزلو حزب امريكا سلازي انصار امريكا ላይ ኮነን ህዝብ አሜሪካ ነን ቃለ ሰሉ ዘለና ሓደ ግዜም ጽልኩም ነይራ ናይ ማጋ አክቲቪስት እንታይ ኢሉ ነይሩ I pray for Iran to succeed ኢራን ክትዕወት ይጽልይ ኢሉ ነይሩ ስለምንታይ ኢራን ያን አሜሪካ ትዋጋ አላ ዘላ እንድሕሪ ኢራን ተሰዒራ እስራኤል ተዓዊቱ ማለት እዩ እስራኤል ድማ ንብሎ ዓለም ክቋጽር ይዝፍትን ዘሎ ስለዚ ኢራን ክትዕወት ኣለዋ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ከመይ ኢሉ ተቀያይሩ ከም ዘሎ ትሪኡ ዶናልድ ትራምፕ ንሙሉ ህዝብ አሜሪካ ህዝብ ኢራን ከጥፍየ ሲቪላይዜሽን ናትኩም ዳግማይ ከምዘይ ትንስእ ጌር ከጥፋኩም ኢሉ ንኩሎም ይፍክር ኣሎ ኢራናውያን ከንታይ ብለለው ተገምጢሎም ንህዝብ አሜሪካ ንቃለ ሰልካለና ነፍስና ጥራይ ኮነስና አኹም ንቃለ ሰልኩም ኣለና ይብሎ this is a very very interesting political maturity. It's clear, your people reached out to us. Yeah, we got the DMs here. If one nation's gonna stand against the Epstein regime's fear, it's us till the last breath. We've been doing it for years. We're standing here for everyone. Your system ever wrong, they've known all along. How are we losing in this? We are getting bodied with the Lego stuff. Stealing from your own people, making them bleed, taking tax dollars just to fund your own greed. They waking up to the lies, the illusions of birth. You scream America first now. You put Unbelievable. Make Israel great again. Your government is run by pedophiles. They ordered you to die for Israel. They ordered you to die for Israel. They lied to you all. ናይ بحق فليت درفنديا ابكالك زي كترخوا ليغو سونغ ناي ايران يلكم كتريوات قوليكم Hey, Orange Pig, America first. كم تريو زلهم اتا فيديو ناي بحقي ملو بملو بوليتيكا زحزلت يا دونالد ترامب مقابريانا نتنياهو مخانون نايتهم ابستين كلاس بهالو نايتي دك نستيون تحت عدم دك نستيون كالن ناس ايوغو زنبرو ناتهم جزء مخانون نسبة امريكا دما منسي امريكا ابزي تقملو ابزي ربحلو كينات اتيو يطفو كم زلو يدرف تدرفي قال عينة راب سونجيو امريكا فرسي الكابيلا غير كغشيش كايوم انتاي مكهون نحنا نخلي لنا عملنا نسخاسل الالم كايوم ايرانينا على سلام زلنا يمزبلو it's just incredible تاريخ يدفصم زلون ስለዚህ ኢራናውያን ንዕላማና ንህዝብና ንመትከልና ንቃለ ሰለና አሜሪካውያን ድማ ነቲ ኤፕስቲን ክላስ የምዝቃሉ ስሉ ዘለው መሳኪን መንሳያት አሜሪካ ኣብዘይ የድልዮም ይዋጉን ይሞቱን ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሌጎ ገይሮም እዮም ሰሪሖም it's just creative smart
intelligent ሓደ political commentator ስንታይ ክገልጾ ሰሚዕና መሲልኩም ኢራናውያን ስለምንታይ ከም ዝክበልሑ ኺሎም ቶም ዓበይቲ ቶም ናይ ጥንቲ ጥራት ሓሳስባት ዝነበሮም እዚኣትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ አውሪዶም ናይ እስራኤል ሰቂሎም ማለት እዩ እስራኤል ፈርስት እምበር ግሬተር እስራኤል እምበር ንኣሜሪካ ፈርስት ከም ዘይኮነቲ ቃልሲ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂሎም እንታይ ዝብል ዘረባኻ ትሰምዕ መሲልኩም ኢራናውያን ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ሬጂም ቼንጅ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም መራሕቲ ብምሎም ቀቲለዮም ዝበለ ቦቶም ብመን ተተኪሉ ይብሎ በመንስያት ስለተተከየ መንስያት ክኽእል ግዜ መንስያት ሓደሽ ነገር እዮም ዝፍትኑ and this is the result ይብሎ ሓደ ፖለቲካል ኮሜንቴተር ዝበለ እዩ እዚ ናይ ሚዲያ ዶሚኔሽን ትሪእዎ ዘለኹም ቀደም ኢራን ናይ ቀደም ስእሊ ናይ ቁርኣን ናይ ገሌዮም ዝገብሩ ነይሮም ኢሉ ሎሚ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ስለተኣለዩ እቶም ሓደሽቲ ንኣሽቱ መፂኦም ዘለዉ they think differently ኢሎም ከመይ ጌርካ ነቲ ናሬቲቭ ወር ነቲ ናይ ዓውደ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናይ ሓፂን ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ሚድያ ኩናት ከመይ ጌርካ ትብሕቶ ድማ ራፕ ፅቡቅ ራፕ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝስምዖ ዘሎ ቃንዛ ብሙዚቃ ገይሮም ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኢራን ድማ ንኢራን ጥራይ ዘይኮነ ንኢራን ንምድሓን ጥራይ ዘይኮነ ንኣሜሪካውያን እንኮላይ ካብቲ ኮራፕት ዝኾነ መንግስቲ ናቶም ንምድሓን ነቲ እስራኤል ቆተቆፃፂራቶም ዘላ ንእስራኤል ኣንጻር ኣሜሪካ ከፋትሕዋ ዝለዓለ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዚ ደርፍታት እዚ ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ዝኾነ ከምዘይንቀሳቐስ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ሰፕሬሲቭ እቲ ደርፊ ከምዘይወፅእ ናብ ብዙሕ ሰብ ሼር ከምዘይከውን ግን ብሓይሊ ሰብ ወሲዱ በዓል ሼር እናገበሮ በዓልቲ ኣልጎሪዝም ዘይኮነ ሰብ በዓል ሼር እናገበሮ ናብ ብዙሕ ሰብ ይድበፅሕ ዘሎ ቀፃሊ ድማ ከምዚ እናገበሩ ነቲ ኩናት ብምሉ ኩሉ እቲ ፍሽለታት ናይ ኣሜሪካ ብከምዚ ሌጎ ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ነቲ ኩናት ሓቀኛ ሓፂንን ገለመለን ተጌርካ እውን ነቲ ሚድያ ሕማቕ ስለ ዝኾነ they're very intelligent እቲ ፀወታ ናቶም ብኤአይ ጀነሬትድ እቲ ቪድዮ it's just እቲ መሰጅ ናቱ ድማ ኣዝዩ ሓያል ኢራናውያን ንምንታይ ዕላማ ይቃለሱ ከም ዘለውን ክንዲ ምንታይ እቲ ሰብ ኣብ ጎኖም ንክስለፍ ይፅዕሩ ከም ዘለውን ንርኢ ዘለና ናው እዚ ከምዚ ዓይነት ዓወት ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ርኢና ኣለና ናይ ኣሜሪካ በይዛት ከመይ ጌሮም ዕንዮም ኣለዉ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ዓለም ዓፅዮም ኣለዉ ንሃገራት ዓረብ ካብ ኣብ ክወፅሉ ዘይክእሉ ዓዘቕቲ እትዮም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ድማ ናብ ዝገደደ ክኸዱ እዮም ኩሉ እዚ ደሚርካ እንተሪኢኻዮ ናብ ምንታይ ክወስደካ ይኽእል ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ናብኡ ክወስደካ ይኽእል እንታይ እቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ well we all know that though you know the Potsdam Declaration July 1945 I wasn't even going to mention እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መላጥ ርሱ ብጀካ ኩናትን ርስሓትን ካልእ ጥዑይ ዘይወፅኦ እዩ ስለዚ ማርክ ለቪን ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ካብቶም ኩሎም ጥዑያት ንፉዓትን በላሕትን ዘማኽርዎ ዝነበሩ ናብዚ ወዲቑሎ ብዛዕባ እንታይ ይዛረባ ኣሎ እዚ ዘተሰላም ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ምስ ተሰማምዑ ዳርጋ ክበክና ደለየ ቪድዮ ዝገብር ዝቐነየ እዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ከምዚ ኩናት ከለና ናብ ሰላም ይምለስ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ብሕዝን ይብል ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ዘተሰላም ከም ዝፈሸለ ሰለተ ሓሳብ ክቦ ጀሚሩሉ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ኒውክለር ክትጥቀም ከላ ስለምንታይ ከም ዝተጠቀመት እዩ ይዛረብ ዘሎ ስምዖ ኣብዚ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ይሰምዖ እዩ ነዚ ስምዕዎ ኸ ትብል ዘሎ ክንደይ ግዜ ኣብ ትዊት ናቱ ነዚ ሰብ እዚ ስምዕዎ እቲ ሓበሬታ ፅቡቕ ዝህብ ዘሎ ናይ ማጋ እዩ ይብሎ ኣሎ እዚ ነዚ ሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ atomic bomb ወይ nuclear bomb ንምጥቃም እዩ ዝሓቱ ዘሎ ስምዕዎ I have in front of me though you know the Potsdam Declaration July 1945 I wasn't even going to mention this but I have it and then we have the instrument of surrender by the Japanese September 2nd 1945 and in order to implement the Potsdam Declaration and get them to surrender to the terms that the Allies wanted we dropped 2 atomic bombs now I'm not encouraging it I'm asking about the law is that legal today under the law of the war or not ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክውድእ ከሎ ብፍላይ ናብ ጃፓን ኣተኲሩ ዝዛረብ ዘሎ ተርምስ ኦፍ ዲካፒቴሽን ወይ ከዓ ሰረንደር ንክማርኹ ቅድመ ኩነት ሂብናዮም ነቲ ቅድመ ኩነት ዝሃብናዮም ምምራኽ ድማ ንዑ ከተግብሮ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ምምራኽ ንክገብሩ ድማ 2 ኣቶሚክ ቦምብ ተኲስና ኣብ ሂሮሺማ ኤንድ ናጋሳኪ ብመኣት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ዕኒና ክሳብ ሎሚ ድማ እቲ ዳመጅስ ይቕፅል ኣሎ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ክንጥቀም ኣብዚ ሕጋዊ ድዩ ገለገለ እዩ ዝብል ዘሎ like how evil ክሳዕ ክንደይ ሕማቓት ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ these people ፍጹም ናይ ህይወት ናይ ሰብ ኣዘገድሶም ሰባት ኣይኮኑም ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ከፀባብቕ ደልዩ ኣነ ከምኡ ክንጥቀም ኣለና ይብል የለኹን ገለ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ንምንታይ ከምኡ ይብል ከም ዘሎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ኣርሒቑ ክሓስብ ዘይክእል ዓንጃል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እዚ ከምዚ ገይሮም ክፃወትሉ እዮም እቲ ዝመልስ ከ እንታይ ይብል ስምዑ
Yeah, so the calculation is a bit different when it comes to weapons of mass destruction because that's really those are munitions that have a strategic level effect. And so for us, it would be the President of the United States who decides whether to launch nuclear weapons. And so, which was also the case back in World War II. The considerations are probably a bit different now, but it's still, this law of armed conflict still applies. It's just the decision-making process for weapons of mass destruction is elevated because of the strategic nature of the impact of those weapons. So I take that as a possible yes. I'm not encouraging it. You know, the left goes crazy and they try to put words in our mouths. I'm just trying to get the law now down here. كم تريو ዘለኹም እቲ መልሲ ዝህቦ ፀንሐ እቲ ውሳነ ፕሬዚደንት እዩ ዝውስኑ ምክንያቱ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎ ስግብቲ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ውሳነ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር እዩ ክውስኖ ዝኽእል ቀሊል ኣይኮነን እቲ ኩነታት ግን እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ዘራርባ መጀመርያ ካልኣይ ኩነት ዓለምን ሕጂ ነንበይኒቱ መድረኽ ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ጃፓንን ኣሜሪካን ፊት ንፊት እየን ዝዋግኣ ነይረን ጃፓን ድማ ያጥቂዓታን ኣሜሪካ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ቦታ ጃፓን ያጥቂዓታ እቲ ኩናት ጀሚራቶ እንተወሓደኩም እዮም ዝብሉ እቲ ናራቲቭ ናቶም ኩሉ ግዜ ሓሶት እንድዩ ገለ ነገር ምትላል ኣለዎ ጃፓን ስለምንታይ ከም ዘጥቅዐቶም ምክንያት ኣለዎ ነዳዲ ክዓፅዋ ስለ ዝጀመሩ እዩ ብዝኾነ እሱ ንግደፎ ድሓን እቲ ታሪኻዊ ፐርስፔክቲቭ ንግደፎ ሎሚ ንኢራን ኣብ ዓዶም መፅኦም እዮም ዝድብድብዎም ዘለዉ ኒኩለር ክጥቀምቲ ኮይንካ ዲትረንስ እዩ ultimate deterrence ማለት ምክልኻል እዩ ዝበሃል where are you ካብ ምንታይ ምክልኻል ዓድኻ ይህረም ኣሎ ኩናት ይትኮሰልካ ኣሎ ያ እስራኤል ክጥቀም እዩ ምክንያቱ ነፍሰይ ክከላኸል ደልየ ኢሉ እስራኤል ክጥቀመሉ ትኽእል ነቲ ኒኩለር ዝበሃል ምክንያቱ ይህረም ኣሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቱ ተወዲኡ ኣሎ ኢራን ክዘብጦ ተጀሚራ ብብዝሒ ድማ ክዘብጦ ምዃና ፍሉጥ እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት እዚ ምቁራፅ ተቑሲ ዝበሃል ዘሎ ብብዝሒ ክትሃርሞም ስለ ዝጀመረት እዩ 80 ሚታዊት ባሊስቲክ ሚሳይል ናይ ኢራን ዕላሙ ይሃርም ከም ዘሎ ናይ እስራኤል ወታደራዊ ክንፊ ሓቢሩ 80% ናይቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብዚ መወዳእታ ናይዚ ኩናት 80 ሚታዊት ናይቲ ሚሳይላት ባሊስቲክ ሚሳይል ኢራን ትትኩሶ ዘላ ናብ እስራኤል ዕላሙ ይሃርም ኣሎ ኢሎም you can do your own research ከይትኩም ሪሰርች ግበርኩ ኣነ I have no reason to exaggerate ዘይተባሃለ ከጋንነልኩም ድሌት የብለይ ምክንያቱ I don't have any incentive ኢራን ተዓዊታ ወይ ገለ ኣይኮነን ትሕቶ ኣብዚ ዞባ ሓበሬታ ጭብጥ ዘለዎ ክኸውን እየ ዝደሊ ነዛ ዘረባ ሕጂ መምፃእኩልኩም ነይረ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ካብ credible sources እየ ሰሚዐ እያ so ኣብ ካልእ ግዜ if you want I can bring it so 80% ናይቲ ballistic missile ናይ ኢራን ዕላሙ ይሃርም ከም ዘሎ ኣብ እስራኤል it means እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩናት ተቐፂሉ ኢራን እስራኤል ክስዕና ይሕጅው that's why ድማ ነዚ ምቁራፅ ተኽሲ ተጠቂሞም ብብዝሒ ንሊባኖስ ዝጭፍጭፉ ዘለዎ ሊባኖስ እንተ ጨፍጭፍካ ነዚ ሓጓፍ እዚኣ ተጠቂምካ ኢራን ዘይትትኩሰልካ ስለ ዘላ ንዑ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ሓጓፍ ተጠቂምካ ክትሃርም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ኒኩለር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ከም ኦፕሽን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንተ ኣይጥቀሙን እዮም ኢልና እውን ክንምሕል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ኩናት ናብ ኩናት ተመሊሶም ኢራን ንእስራኤል ቤላ ገይራ ክጨፍጭፋ ይሕጁ ምክንያቱ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ተወዲኡ ኣሎ እቲ ፓትሪዮትስ ሚሳይልስ ገለ እናተወደአ ይኸይዱ ደሎ እዚ ማለት ድማ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እናጎደለ ይክኸድ ሃገራት ዓረብ ከምሕሱም ክጨፍጨፋ እየን እዚ ኸ እንታይ ክፈጥር እዩ ጭንቀት ክፈጥር እዩ ጭንቀት ምስ ፈጠረ ድማ ናብቲ ናይ ኒኩለራዊ ወይ ኣቶሚክ ቦምብ ኣይገብርዎን እዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ካታ ኣብ ልዕሊ ለንቀለጥራ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ነትንያው እንተሪኢኻዮ ኣብ ኢራን ከምኡ ክገብር ኒኩለር ክትኩስ ኣይክልኒ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ጭካነ ዘሎ እቲ ሕማቕ ንምግባር ዝኸድዎ ርሕቀት ትሪኢኻ እቲ ተሓታትነት ዘይምህላው ዓለም ዘይተሓቶም ምዃና ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኢኻ they can do anything ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ዲቤት ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ባይታ ይሰዓሩ ስለ ዘለዉ there's only ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር ሕማቕ ንክገብሩ ክብገሱ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ድማ man this is going to be very difficult ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ክዒብዎም እዩ ኣነ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኣምኖም የለን Okay, so I am in New York. I'm ready to do some TV until the billionaires kick everyone still telling the truth off of it. But I had to come on here because Carolyn Levitt is trying to tell us that we won the war in Iran. And honestly, I can't take it. I genuinely cannot take the gaslighting.
The day after Donald Trump threatened to annihilate an entire civilization and then decided to sign a 2-week ceasefire 90 minutes before he pressed the red button, Caroline is out here telling us it's a victory for the United States and that they exceeded their core military objectives in only 38 days. What was our objective, Caroline? What did we win in this great victory? Because by almost every objective metric, we lost. We spent at least $50 billion. We killed thousands of Iranian civilians. There's at least 13 American soldiers dead. Hundreds more are injured. Our Middle East bases have taken massive damage. Our radar is totally messed up. We changed the regime from an old hardliner to a young hardliner who hates America even more now because we killed his father and his entire family. The missile program is still active. Hezbollah and Hamas are still active. The Strait of Hormuz, which used to be free to pass, is now going to cost $2 million per ship. So Iran is going to make, what, $6 billion a month for us to use? زي تسأقام أمريكا دونالد ترامب is facing this. انتهت بلا زلا أتمكراز ناي تقسيم مستفر رمسي أمريكا تعويتها إلهم قدم نتهاجر كندم سساينا خلص أنهم قمت لهم دم أمريكا زعبي عوضت مسجبات بلا زلا انتهوا تعويتكم بقى رئيس زي بلان أمره زي بلان عين زي بلان زين زي بلان غيركم يوم توزدونا زلهم انتهينا تعويت ناس كان قرنا انتهي تعوت بمنتهي كم خسرنا نحن نقرأ كيلا 5 بليون جنزب أخسر كنا هاللغي أخسركم الله ما بزكينا أسر 3 أمريكاويين ما يتمالوا بوحدو بزو حبي أملو مالو بزو حد ما بمايز قصر دما قصيلو مالو بيزات ناتنا أبها قرات عرب كبيت زخونة أنوات وريدو والله سلازي رادارات ناتنا مسد أب كله تحدتن يتيوم له رادارات ناتنا you tell me وش مت حرموز كم دل بناتا نأتون وصون زنبرنا على ملو دما تتكمل زنبرا تلوكيت له إيران دما بوز حلف 3 مليون دولار لنفسه كف تانكر يخفل له so exactly أبي زلو تعوت إيران بزن تقص إيران ورحش 6 بليون كتوتيا كابتي مراخو كنقص عصاز غلط رايلو so exactly أبي زلو تعوت كن من تايهم تحسو كن ديك تحسو كن ديك تدخلوا له نابلتي هتزارب زلا من دي زور ذا sentiment نايتز بي كم زي مس تي دونالد ترامب ناتو محضران التالي له بسلطان قصل يزدل زلو جن كاباتهم زبل حيوم تم سبات دونالد ترامب سي دفرت زلو حسوت تسينكا عيني بالله سن بالله نابلكا عنجل زخون حسوتن فخران تدي كوينو ጭብጥ ዘለዎ ወይውን መረጋገጽ ዘሎ ዘረባክ ዘረባ ይክል ጸገም ግን ነትናቱ እንጅልና ከም ኖርማል ጌሮም ከም ዝወስዶ ጌሮ አልሚድዎም ይማናት ነው ወይካ ፖለቲካ ስለጸንሐ use a body of water that was free and clear until we started bombing it? I am sick to death of being lied to. I don't even know why we bother to have these press conferences if this woman is just going to give us a bunch of propaganda and the press is going to gobble it up and repeat it back to us like parrots. The truth is, under the old deal, you know, the one that Obama signed, the one that Trump ripped up in his first term because he could do better, Iran had limited their uranium enrichment. They had agreed to have no nuclear weapons. They were allowing international inspectors into their country to ensure their compliance with those rules, and the Strait of Hormuz was totally open for business. Now, after a bunch of death and destruction, with America taking a hit financially and militarily and reputationally around the world, there's no limit on uranium enrichment, no guarantee of Iran not making nuclear weapons, no guaranteed international inspectors that will go into this country, and we now have to pay to use the Strait of Hormuz. So great job, kids. It is... Yeah. تقرمي. كل نجار صبوا نجار كلنا نعجريفنا بحيلاتنا كل كسارة خين وصيات ولا قدم وش ما تحرمز بنات أنا يروح جي جنزب كن كفل لينا نيكولا راي معبلني نيكولا رواس وراي معبلني إلى مبسعات يا زنبرت علم لخاوت عذبت دماك كتاتلوان كوكو عصر وانا في كده زنبرت كل زتري فيه لوميلا سلمتاي دونالد ترامب نتزن نبرت ديل مس أوباما استجبره كون اللي على زبالس كجبريلو بوجم بجلن سلزاته كل نجار بجمت على خينه and there is nothing شمنا زنانا وتهدروا عقمنا قطبوا عقمنا كله مستزبطه حجي نقبر نجار يلن اب تويتر كيت كما قعرت زي كوينو بدرفن بسنه وبندما بليغو درفتات غيرهم كعبلي لهم نيات بزلا امين بالله كده ترى حمتلهم تزب امريكا دما ندونالد ترامب انصارو كتجل غوبو خوينو وسلو زلو اتغداي نسو اب تلفزيون بينو قبز بمتيو كغعر يزوعل بزمان قدزين ايران سعرايد مسلو زلو أنا كم زمان سلنا جن إذا كينات الجن حنت ورحنت قصي لا دونالد ترامب أمرنا يمسحات كلتهم كلويو مخنياتو التبريشر كتس أوري كل نيزلو التسقط زلو وكتس أوري كل نيزلو أبزن زحلفة سلسلة شو من تمعت دونالد ترامب
ዳርጋ ጉዱ ክግለጽ ይተኻኢሉ ናይ ብሓቂ ጉዱ ወፂኡ ዘሎ ትማጋ ዝበሃል ዓንዩ ኣንጻሩ ክንዲ ገለ ፕሮፓጋንዳ ክግበር ጀሚሩ እቲ ጉድ ናቱ ቀደም እቲ ፀጋማይ ክንፊ ፖለቲካ ይደውፅኦ ነይሩ ሎሚ እቲ የማናይ ክንፊ ተተሓሒዝዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክቀባበሉሉ እዮም the guy is going to go crazy እዚ ብቀደም ፅሉል እዩ ሕጂ ግን officially certificate ዘለዎ ፅሉል ክገብርዎ ምዃኖም እየ ዝግምት ዘለኹ ብዝኾነ ኣብቲ ስርዓት ፅላለ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብሓደ ኣለና ማለት እዩ ብጥዑዩ ከለውን ከም ፅሉል ኢና እንጆይ ንገብሮ ዘለና ያ ሕጂ ድማ ናብቲ ዝገደደ ክፋል ናቱ ኢና ክናቱ ኣብቲ ዝቕፅል ዝያዳ ናብቲ ቁጠባዊ ፅልዋ እዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እዚ ክልቲኦም ደይምስምምዖም ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ባክላብ ንዓኺ ንነፍሲ ወከፍና ዓብዪ ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ምክንያቱ ኣብዛ ዝመፅእ ዘላ ሰሙናት ትነዳዲ ክወፅእ ተዘይክኢሉ ቁጠባ ናይ ዓለም ዓብዪ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእሉ ከስማዓኩም ክፍትን እየ and then you have to be careful ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ዜና ጥራይ ኣይኮነን ብግለይ ንሂወትና ክትንክፈና ዝኽእል ነገር ብዙሕ ክህልዎ ኣብ ኤርትራን ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይገድስ ኣብያ ኣለኻ ዝያዳ ኣብ ኣሜሪካ እንተለኻ ኤሮጳ እንተለኻ ኣብ ካልእ ዝያዳ ፅልዋ ክህልዎ እቲ ኩናት ኣብ ኢራን ድሮ ትፅልዋ ኣሎ እንድዩ ናባና ገፁ ግን ሕጂ ክሰግር እዩ ዝያዳ እዩ ዝበሃል ዘሎ anyway ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኢቶኹም ግደፉ thank you very much ኣብዚ ክንውድእ